Tired of loving her. This is my friend's personal account. Please hide my identity. I just want to share my story. There's this girl whom I can talk and laugh out all day. She never makes any dull moments when I'm with her. She always reminds me to do things beyond my limit because we can dream limitless. Padayon, bisag unsa ka bugo o kalisod. Mauna iyang permi isulti. Most of the times, she acts like my mother. Sometimes, my annoying sister. Sometimes, as my best friend. Sometimes, as my enemy. But what I love the most is sometimes she acts like a lover to me, which is most of the time I misinterpret her words and actions. It's really easy to fall in love with her. She's sweet and a girl that you want to offer your love. I remembered when I told her how I love her, and she said, I almost loved you, but something in me is stopping to truly love you. Sa karon, na ako'y dream gusto na ako unahon, which is to graduate. I don't want to enter a relationship kaya nag-promise ko sa akong papa before siya namatay nga while nag-study ko, nilis ako mag-uyab-uyab. And kabalo ka nga I always mean what I say. Pero trust me, I almost loved you. Murag, dili lang jud niya ang ato ang time. Wala ako na hurt sa iyang giingon. I was happy nga naay time sa iyang life nga gihigugma ako niya. It was not our time but I promised myself to wait for our right time. Studios manggod kaayo siya but she can do fun things pod. Never niya gibawalan niyang self to do things outside her comfort zone. We both love adventures. We are pretty close sa nature. Sometimes pag sem break namo, we plan on doing outdoor activities like hiking and all. Di manggod siya kauli sa ilaha kay layo ug mahal ang pamasahe. She's studying far from her home, maunang pagwalay klase, diri lang jud siya sa iyang boarding house. While ako usahay, magulian ko kay 30 minutes away raman among balay, gikan sa place sa among school. Always jud na ako gipa-feel sa iyaha nga love na ako siya. Pero kabalo ko nga kutob lang jud sa dara. I witnessed how she dumped her suitors. She's pretty famous manggod sa among university. Both basketball and volleyball players pero di niya gusto mag-varsity kay kapoy daw. One time, I got really sick. Murag mauna to ang sakit, nga grabe ka sakit. Almost 2 days ko ato sa akong boarding house lang nagstay. She tried to take care of me kaso preparation for her thesis defense. Mautong giingnan na lang nako nga unahan na lang sa ato kay kaya pa man nako. She's worried pero di na ako gustong mabaling sa ako ang atensyon. Ang akong gibuhat is akong gitunga akong buhok o gibutangan og black nga colored paper akong isa ka ngipon sa front and took a snap niya agisan nako niya. She laughed. Mao na akong always ginabuhat sa iyaha. Pagkahapon ato same day, nibisita siya sa boarding house nako. Okay lang man mabisita ang babae sa among boarding house. She took good care of me. Kay gihilantan lagi inyong lolo. Nya caring man kaayo inyong lola, motong nagpa-baby ang inyong lolo. Gilutuan ko niya og noodles kay lagi estudyante. Maulang ang ma-afford. Gi-share na mo tong iyang giluto. Gipailis pud ko niya og sinina, nya gipatulog ko niya. Nakamata ko almost 10 na sa gabi, nya nakita nako siya. Naluoy kay ko siyang pwesto kay naglingkod siya sa log, nya naay mga sample sa iyang thesis sa kilid niya sa iyang lap. Nibangon ko ato og giplastar ang isa ka folding bed sa kilid. Pangisahan ra manggod ni nga room og gidala lang nako ning folding bed para niya kay hilig siya og tambay diriya. Pagkatapos na akong set up, ako siyang gitutukan. Andito na ako na-realize na siyang babae nga gusto na ako makauban hangtod matiguwang ko. Atong gabi giwish jud na ako nga unta siya na ug siya na lang. We were in our second year in college and kabalo ko nga, siya na jud. Close jud mi kaayo and we are very comfortable with each other. I-graduate me and gipaila-ila na ko siya sa akong parents and maupod siya. Taas noo kay ko ato nga time. After graduation, nag-dinner pa jud mi uban among family. Wala siya nibalik sa ilahang lugar kay nangita dayon siyang trabaho dere and luckily nadawat siya. While ako, wala sa ako nag-apply kay nagbakasyon ni sa among family. We always keep in touch with each other until nadawat pud ko sa akong gi-applyan.
We are not in the same company pero naalang mi sa Cagayan de Oro. We always ate lunch together pati dinner. She lives with her cousin while garant lang kog apartment. Every Sunday, manimba mi and after that, mangaon mis gawas. 2 days before her birthday, nagplano ko nga, manguyab na ko niya. She doesn't really celebrate her birthday. Nakaready na akong surprise para niya and last minute na for my surprise when she called me. She was excited, mautong na-excite pud ko. Na ako'y ingon sa imo ha. I was smiling while choosing a flower for her. Naay nag-invite sa ako aba, work from Canada. Nice kayo ko silang offer kay all expense paid sa company niya, free lodging. That time, nawala jud ako ang smile ug murag ni-stop akong kalibutan. Wala ko ato katubag. Wala ko kabalo kung unsay akong ingon sa iyaha. Happy ba ko sa iyang gibalita sa ako Mubalik na ba pud ko sa una? Pila na pud ka tuig akong hulaton para niya. Kaya pa ba nako? Sige na lang ko ani maghulat. Kano sa man matapos ning akong pagulat sa iyaha. Pero akong gigather nga may nga hope nga nabilin sa ako Ipadayon na ako akong plano. Nako si sa ka-favorite place namo. Nakaset up dito ang isa ka tent ug naay bonfire. Daghan ng lights. Naka-ready na tanan pati ang foods. Gidala na ko siya dito and I saw how happy she was. She even cried. Ana siya nga for almost 9 years karon lang niya na-celebrate ug balik iyang birthday. I was beyond happy. We talked about things until I asked her. We were sitting outside sa tent when I asked her. I am ready to fall in love, Kuis, pero wala pa akong napapatunayan sa family ko. Wala pa ko'y nabuhat sa akong family. Gusto pa na ako makabuild og balay for them. Gusto pa na ako makauban og travel akong family, Kuis. Nitulo jud akong luha ato nga time. Murag, deja vu ang nahitabo atong college me. Wala na ko kasabot sa akong gibati. After that, I chose not to talk to her. She still texts me about her whereabouts. I chose to distance myself to think. Months have passed, mauto among setup. Wala mi nagkita. Yes, I am avoiding her. Nasakitan ko. Bisag sakit kaayo nga iwasan siya, gihimo Japon nako. I love her so much that I waited for years. Pero kay marupok man kaayo ko, I chose to wait again. It was a blessing in disguise kay na-cancel ang offer sa iya sa Canada. That moment, I told myself na if I really love her, I need to make her dreams come true, kauban ako. Years have passed, ako ang kauban niya sa pagtupad sa iyang dream. I was on her side when she started planning her dream house for her family, her dream vacation, and all. I'm so happy kasi she was also there when I needed her the most. Everything was fine until dumating yung kinatatakutan ko. She's a smart woman kaya hindi may iwasan na may mag-offer sa kanya ng trabaho. That night, nag-away kami. I still remembered our convo. Opportunity man pud akong atuon sa Canada, Kuis. Kabalo man pud ko pero mahadlok lang ko nga basig makakita kaglain. Dugay na ta nagkaila pero ing-ana imong paglantaw nako. Kuis, salig lang sa ako, please. I was frustrated that time. I couldn't control my words. Dugay na ako naghulat sa imuha, Kuis. I trusted you many times bisag sakit na. I took a risk bisag kabalo ko nga dili sure nga hatagan ko nimog chance. Kano sa man matapos ning akong paghulat sa imuha? Karon moadto ka sa Canada. Layo kay kas ako Dako ang Canada og daghang tao. Ikaw lang usa didto. Kuis, sakit na jud kaayo imong gibuhat. Feeling bitaw na ako nga imo ra ginabali wala akong feeling sa imuha. Love ti ka, Kuis, pero gikapoy naman ko. Kapoy kaayo kahigugmaon. Magulat lang ang akong hangyo sa imuha, Kuis. Maugali, Kuis. Sugod pa ko college naghulat sa imuha. Karon nga almost 3 years na ta nagtrabaho, naghulat pa Japon ko nimo. Kuis, love ti ka. Nagstay ko nimo bisag sakit na.
Pero gikapoy na pud ko kuys. Pirmi na lang ing ani ang mahitabo sa atuwa o pirmi na lang ko magpaubaya. Kuys, pwede karon ang akong gusto na pud ang masunod. Set aside sa imong family please. Ako na pod. Kita na pod. After that emotional moment, I decided to distance myself. And this time, for real na jud. We still communicate pero puro lang greetings or kung asa mi or kung nagkaon na ba mi. Wala na mi nagkita sugod ato. I tried to make myself busy ug murag busy pud siya for her application abroad. Ing-ana mi for the whole 6 months. Wala na mi nagkita but sometimes dili jud na ako mapugngan nga i-visit iyang account sa Facebook ug Instagram. Upon visiting her Instagram account, I got worried because she was hospitalized a week ago. I called her pero wala niya matubag that time. She then texted me nga she was doing something. Just wanna check on you. You good? Padipin lang kuys. Not contented with what is happening to us that time, I gathered the last thread of my hope. For the last time, gusto pa na ako trayan nga ipurso siya. I called her and asked her kung asa siya and if we can meet up. And gladly, she said yes. She told me her location and nag-worry ko. She's in the hospital daw kay nagpa-check up siya. So dali-dali ko ni ato sa hospital. Pag-abot na ako, pagawas na siya. Ug naay gibasa nga papel. When she saw me, she immediately went to my car. We talked about things but I can sense nga murag na ay mali sa iyaha. Nag-dinner me and after that, we stayed in my car. Hilom kaayo mi and I took that opportunity to ask her again for the last time. Kuys, please, hatagi kog chance. Promise, I will support you and your dreams. Dili ko mahimog burden sa pag-reach sa imong pangarap. Let me be with you in reaching your dream. I almost sounded like begging, but this is what I want. We know that we both have the same feelings, yet her dreams always keep us apart. I'm willing to wait for her as long as hatagan ko niyag chance. I want to be called as her boyfriend. But instead of answering me, I was shocked when she cried. As in, grabe jud iyang hilaka ato. So na-shocked kay ko. I got really worried kay halos muhot din siya ginhawa sa sige niyag hilak. Sa sobra na ako ka-worry sa iyaha, nagpanik ko. And I almost rushed her sa hospital. She can't hardly talk kay hilak lang siya. Ikalma siya pagkatapos na ako siya gipainom og tubig. I was not able to ask her again that same question, knowing maybe she will react that way. I realized na di na jud. Last na jud to. And murag dili jud mag-workout. I give up. After that, padayon na akong life. 3 months after that, I got promoted as a financial manager sa akong gitrabahuan ng insurance company. Pero wala akong nagdugay dito kay giinitan ko sa akong mga seniors. Kay almost 2 years pa ako nagtrabaho, dayon na promote. So I chose to apply for another job and luckily I got hired. Kaso sa Cebu. Because of that, na-realize na ako nga I need to talk to her. Nag-closure na lang namong duha. I'm starting to accept the fact nga dili na jud pwede. Na God wants us to just be friends and support each other na lang. Maybe there's someone out there nga kaya ko higugmaon parehas sa paghigugma na ko niya. Maybe there's someone out there who will love me and who is not afraid to love me back. For the first time after 11 months before Christmas, nagkita mi. I asked her to have dinner sa Ihawan. We had a heart-to-heart talk and told everything what had happened during those months without her. Nawalaw pa ko kay nakahilak ko in front sa iyaha. I told her nga nasakitan ko. I told her kung unsa jud akong na-feel and I told her nga I accepted our path. We just met but not meant for each other. She told me nga after daw sa New Year iyang flight. As expected, she won't waste another opportunity. I am happy for her kay slowly she's reaching her dream. But this time, without me. Bittersweet love story, isn't it? We spent our Christmas together. I know that I still love her but I need to disregard my feelings for her because I know she can't give the love I want. Maunang magsettle na lang ko sa kung unsa ihatag niya sa ako . I love her so much that it hurts. Nasya sa tanan akong plano para sa future pero murag wala ko na appeal sa iyahang future dreams. Sabay mi nagpa-despedida party.
Siya sa Canada, ako padulong sa Cebu. Layo kaayo. But that was the sweetest goodbyes of my life because something happened. I won't tell you the whole details, but something happened. We were so drunk and for the first time of my life, we kissed. Bisag hubog na ko ato, I wished nga unta, dili na lang matapos tong oras. I want to stay but destiny won't let me. Bisag unsa na ako pag-deny, kabalo ko nga, love ba dyan na ako siya. Pasensya na guys, pero head over heels should inyong kuya sa inyong ate. But after that night, back to normal ang tanan. Last text and call namo was before mag-New Year. Wala mi nagkita kay ni uli siya sa ilaha. January 15, 2019 was her scheduled flight. I was not able to come with her bisag sa airport lang kay wala niya giingon sa ako I already planned na ako ang maghatod sa iya hangtod sa Manila. I was not expecting nga katong despedida party na di ay ang last namo nakita. Following that was my scheduled flight padulong sa Cebu. Bulan ang nilabay, trabaho na lang jud akong kalingawan sa akong life. Bihira ra pud mi magka-chat-chat niya because of the time differences. But still, I'm happy kay gi-share niya iyang first day dito sa Canada. I know nga mali ang akong pamaagi para makamove on ko sa iya pero I promised myself nga pagbigyan lang nako akong kaugalingon, last na lang man pud to. February came and that was the time nga mag-move on na jud ko. Last na jud ni. So what I did was to have fun. I tried partying with my friends and forgot about girls. I never had a girlfriend. Though ginaset up po sa akong barkada sa ilang mga kailang nga babae, pero wala jud. Warang dili sa ako. I enjoyed my life in Cebu until wala na jud mi nagka-chat or tawag niya. Like me, she's probably busy and I do hope she's having fun. All I want to tell her now is I'm so happy and proud of her. Such a hardworking woman. I will always love you. But maybe this time around, it's not the same again as before. I am slowly moving on. It took me years before slowly moving on. March 2020 nag-start ang lockdown and gigamit na ako ito nga time to fully divert my attention to other things. Di na ko marupok. Wala na pud ko'y balita sa iyaha and she's not active on her social media accounts pod. The last time I checked her Instagram, I was furious. I saw her posting a picture wearing only 2-piece. That helped me move on completely though. Anyways, I just wanna tell you guys nga it's hard to move on. But it's harder if you let yourself chained by your past. Move on for the better. Huwag mong hayaang pati sarili mo ay sinasaktan mo. And don't get angry if murag na paasa mo. Take that as a lesson nga dili tanan mo sunod sa imong giplano. God has greater plans. Always remember nga He's the best writer. Maybe wala pa nasulat ang love story nimo. Let's just wait. I am currently here in Cagayan de Oro again. May business kasi akong tinatayo, so abangan nyo. For those who are curious kung unsay balita sa iyaha, I don't know. I wanna talk to her pero I can't contact her anymore. She's not active and she's also not answering my calls and chats. I still hope she's happy and doing fine. Almost 2 years na pud ko nagtrabaho sa Cebu and now I'm back in CDO. Maybe for good na? I don't know. Allow me to write a short letter for her. Hi Sunshine, I hope you're doing fine. Kabalo ba ka nga kabalo na ko maglutog imong favorite nga Bicol Express? Di na siya para sa una nga perting parata. Kaso wala man ka diri aron. And kabalo ba ka nga wala na ko nagpa-laundry sa akong mga sinina? Ako nang maglabas sa akong mga sinina. Ang panagali si Nanay Niv. Salamat di ay sa almost 8 years. I will always cherish those moments with you. Bisag almost 2 years na since the last time I saw you, kabalo ko nga, gwapa Japon ka. I just wanna say nga nakaya na ako ang tanan. I trusted myself and that's because of you. Salamat kaayo sa tanan and I will always love you my friend. Dagan kitag naagian pero I still wanna see you. Kanus akaha. Unta active na kas imong social media accounts. 2019 pa imong last post. Please do read my DMs. Miss you, Palanga. Love, your Angelo.